sédomongbè maouho lo holomilomi dans zipotwe Jaifé sédomongbè maouho flagbedi do Fongbe me mi kwabo ene ba nu mi do mi mo mi abodo gbeche sewele yo mi na mo do jile o sédomongbè si gan we ko le bon ko o bi me de so dami ame eno yo mi no tegla avo ato imi egbe yo mi na kenu do o wendagbe makitonji Bienvenue. Donumi Bonne arrivée. Mikwabo Bienvenue. Bon, me karula wendagbe makiton bon newe iko ene o ikasojo nu we ma ogbon wendagbe makiton di wendagbe de ledo hu me wula mi ado ikoton e de kledo we ma o me nukado mocho o mau ko bo wula to dele batona o amodole o maki ewe wula we ma mo nkoton o no mi kakpon wenu e mede seto Jesu ton wewe le o ye wa so gutobo yi o mede le wa je ten itome bo e yo e do to agunton le ye doso gbeji bodole maki yo ewe wula wendagbe mo nkoton e kan ye do pono we ya nu do ba to de vole di papia si do hun e dole o makio eyin gbe ti menu fiye to we mi na gbo bodo mene fo ti me no yodo walite duneti e lo to so gbeji bodole maki we ogunla wendagbe maki ton mi ka levo amo do maki do po ene o eyin mede bonokla poluto o maki yo edo àwọn abu wewe Jesu ton le me asin ha bo ne ka yin gbon bo nuwe ka hula edo ache mede sedo Jesu tonton eyi mi kwedo nuwe mi do kaka je fine diyan mi de suna monukun je udo jile me si avla me maki gbon alo me maki kwedo teme le o me ne le ren o ina ne we nuba ina hula be yin ko joko e ren na doni mo mi modo jile mo e wendagbe makiton edo ache wendagbe mede sedo wewe le o de blanc sédomongbè minu mano pobo waso ye mi kpla mi do we tenu we ma mo nkan ton kan mi blanc eji Jesu o e block we kande wo ikwe kande ko ewe edogunla we ma le nkan ton nugbo e bo enado we lenu town we egunla we ma makiton eve u pede lo mi ka mo do we fo dege do makisi wendagbe ome bo mi levo modo wendagbe de leme ben odopo nu debudo jijewe o mi na do eji Jesu o chobo nu na blo we kande gban ekogunla we ma makiton Moulin nous Saint-Domi, 98, 88, 98, 30. Kota taka yin fota do taji do we ma le nkoton me. Bonu yawuli te we ma onka do. Kota taji o yin Kristu. Meseto me hule gato. Bon mi na mo ka do. Maki si wendagbe o me taton o ki ka me kare aton. Bon Jesu do. Do gbeto vi o wa. Bonu e na sen uto alo e na seme boze gbezanton jonu me gege ni mo plengan. Nu yawuli te kayin nu yawuli edo we ma le nkoton me o Jesu o wa di mesento gbeji no to akulu no ton dohun bona wa renso betole do hudo eton gbigbo meton foto agbaza meton kome
ene wazon bo mina monale makio ezekwindo nuwe inu bo Jesu blo tantang bekan ganjini no beto ton do agbazame on maki zekwindo wenele gledo wenda gbeton me eyi mina na konde ude on o lo e Jesu dodo wenda gbele bikwi me on eyi kande ban lo onu mi ka pon maki wenda gbe maki ton me on mina modo lo a foton kwanton si hojen do fonu mi ka ize nuwe inu mo Jesu jile beyin nu jiwu bo Jesu jile teme do wenda gbele bi me on mina ha edo gbanton mo bo maki kokoroko edonu jiwe nele si vlodo we zeu maki yo ezekwindo nu jiwe Jesu bloleji bona declare dile Jesu Christ wo ewa nu ganjini no beto leton pro gbigbo me kodo agbazame ko sédomongbè minu mano kpobo wa so ye mi kpla mi do newa Christ kai di declare gbon no we ma le nkoto me eyi mi kwedo nu emi do kaka je fi dion mi na mo do de we dagbe maki ton me on Christ yi di declare di me sento mauton ewa bonu betole o yiri mo kodo safun yo gbigbo me kodo agbaza me ko ene egbeton mi na soro fine bo me somo mi do yeche mo ebodo gbeche se wa no yedo wetehu hunsa me kano no o moji don bono ta bono sen yele de boto de u boni gba chobo bona ze clemion eno yi no e chibozo estel mi do gbenu mi bono ni ikwede fun Moulin Sedomi 98 88 98 30. sédomongbè minu mano kpobo wa so ye mi kpla mi do